Haijalishi ni vitu vingapi vinatokea kwenye maisha na tunakata tamaa. Inawezekana umepita kwenye mambo magumu, unasikia kuchoka, unasikia kukata tamaa. Ukiangalia umri ni kama umeenda, ukiangalia miaka ni kama imesogea, ukijilinganisha na wenzako unajiona wewe uko nyuma. Lakini Mungu tunayemtumikia ni yule Mungu wa Ayubu. Nasema ni yule Mungu wa Ayubu, ni yule Mungu wa Ayubu. Ayubu alikuwa na watoto 10, na hao watoto hawakuwa watoto wadogo, walikuwa ni vijana watu wazima, kiasi kwamba wengine tayari walikuwa na nyumba. Na ndio maana Biblia inasema wakati walipokuwa wanasherekea sikukuu ya kuzaliwa mmoja wao, walienda kwenye nyumba ya ndugu yao, walienda kwenye nyumba ya kaka mkubwa. Manake walikuwa ni watu wazima na nyumba wanazo na familia zao wanazo. Lakini Biblia inasema siku moja walikufa wote. Manake Ayubu hakuwa kijana, alikuwa mtu mzima. Maisha yale ya mwisho ya Ayubu yalikuwa ni bora kuliko yale maisha ya kwanza. Na watoto ambao Mungu alimpa Ayubu walikuwa ni wazuri kuliko wale wa mara ya kwanza. Haleluya. Na ndio maana nasema haijalishi uko kwenye wakati gani kwenye maisha yako, haijalishi uko kwenye umri gani kwenye maisha yako, ukijifunza kushikamana na huyu Mungu tunayemhubiri, ukishikamana na huyu Yesu tunayemhubiri, anaweza kugeuza maisha yako ndani ya sekunde moja. Anaweza kubadilisha hatima ya maisha yako ndani ya sekunde moja. Kwa Mungu hakuna kuchelewa wala kuwahi. Anasema siku moja kwake ni miaka 1000, na miaka 1000 kwake ni siku moja. He can turn around your life within a fraction of a minute. Na anaweza akatumia kosa lako akaligeuza likawa muujiza. God can turn your mess into a message. God can turn your mess into a miracle. Hallelujah.